Wa conform ma me nsa bi e wa ya santima mu akakra ya omaya ni amon ho sem bi conform azu nya spams wa asem na me kan mi modi me de bo kokko wo wa adwene a tutumrika part 5 se de mesi aso pawo no wo be mobo me catch up rain ni so afidie ni ntom so ye dam so am kura me nim se akom no se scam ya na ei akom ya scam asantima mu ha sem bi mpia asa conform bi no wom wo de akom na scamming wonya wo na savela no obenya na wonya wo na no de wadu ho na pon no sirem na akwakyekere Gay ko so empem kun oda o se da oda wa nana no monye obobo ndogi sa kwa no conference no hwe asetie ni boge to taw tino wo wie ya wo so for to sebi oh one na da kavra one wa ya da asam no kura to sebi yem to sebi bobbo na chi tata twam da na chi kura bete me wa evidence wo bibia mo proof metimi akani nyina asesi ya metimi abomu nyina din ne wo tie ye tobo boro me sre me so mfo wa da wo me jana no dere mimi wunna nyame na afre me na de nyina egu na me ha adwen papa ukokura police station notebook kese no nko aye twere mi din sa bie twere red pen nyina sensan mi din ase e dia no gudo na anim se de frame ye IGP na part 5 no me wa confirm akoma ku 15 obia wonsam wa ha ene na me kawie ya minim sa asem ni beduru manhia enti part 5 no etodwa mo masem betwa part 6 munhia manhia e ho na e befa part 6 no because anko akonfo 15 we no obia asem ye serious obia so no am de beche no awurade hwe akonfo be ma wadi ne chami turumu nyama mi yin todwa wo so beto ka ma no wadi ne turumu ama ne to ye ho ojira wa no wane awe ho sem me say part 5 no nsama me yagu dwa so no to nyame kama su am te ho asem be ko twa ba afo su ban kwa yin anim ni agro mani abre eduru ba bia am kasa se ya na awe ho sem ni gwasi omugumi wura na hyemseka me nsuma me ni so nsofom me ni so sofom a eno me ema mo sa konfom kwasiafo no sese kakumba emmadwa so nyina mato agu fridge konfoma na to kakumba agu fridge woni mi akonfoba se fu me se part 5 no na chire ma wiase nda nso konfobia ibu konfobia me se wo ya de anya me nya ne kata sumo mo so wo hene ame wo de twini nko sa na ho pone a wo de ato ba bi se nya wo na nyame bo kwan to ye se bema koba ho ho no ani je wo no ho sepe wo kasa kakumba koba se opem so wada wuruma opem so se tumi che na wada wuruma se wadi die kwa so fa na asi fom na fa na asi fom bafo de bia me tra fidie so a bo ndin bo na ba so bafo suman kwa hin na wada wuruma so boduam kasa na wada wuruma konfo wa santimam dodo na sewudini ewura srew fa na asi fom srew ni die kwa so kasa da se eburu na me hye che no akonfo omo asante region ya mema no sa conform akmako 25 no me ma o mi nsa me amoru ma me bodi na mama muso na black power kwa number 1 number 2 me konfo na bugi 1 2 di wo reverse so bako akote asori akote onya konfo osuma boy pasiansi ya che una uzu enta konfo muso mbeche na namu ya che konfo bia no obeche ha me ka kire konfo kura ye police station bebrebe a wuni aduro konfo bia no wa bere opre police station bebrebe never me we ma de na ya me akọ me gabi nkyerɛw de dia chire bana behu ta abranu mai wasi konfono che mama wo hwia te usibira me kache pray me donyame se udi agora ba abro na akuta wo be gya to adwane you damn shit mama ayiti mo famisia mi yimpa yesron kokwa so e de ma onipa wodi suro wiase TV ba asase so sengwa tenten misre yedie misre penya misre buanya sra kwansan ade be musuo be yesan aban amane kan kwanhia agyanom nyini mfirim e da koya no That's authentic. You make a kukwase. You just go fuck champion. Never say that until the bones are rotten. The whole Ghana TV station bako. Ubiaja tum. Promote traditional culture. I am Sumna. TV. Oh, so. The children say, "Okatachi, near Mounsa." As I see, I'm pony, I'm only as I see, I'm pony. Umajensa wu. Aswana ngasu wadawruma obusumfo wade nyina kofinti enenne afofidai mabahai kada cheme baya me nsam kasa preko akotoa ajamede brewo una udidi na bi frito amanya bi afadi bana na wadawruma bantwene bo wadawruma me nsam sa me de ma uni mi yimpa yesron kokwaso ade ma onipa wodi suro wiase TV ba asase so mesenkwa tenten misre yedie misre penya Besra buanya sra kwansan ade be musuo be yesan aban amane kan kwanhia agyanom nyini mfirim agya wada wuruma o obia ni wasase so otonsa na odi hira ni busue ni da Ebo so mfo ko finti dia me se me kra me honhom ne me nipadua me di siew
aja me de sha wonsa o bo me ho ba so kokwa so ja me konfo ba ma de nyina na akosu ampon ne kra ne ho ne nipadua sha wonsa aja wada woroma achidifo a edi soro wiase enam Vela Adams ene akwa tuntumi papa na jawo mu nyina sha wonsa aja bo mo ba so kokwa so asuo obuzumfo kofinti ba bia magina bia wasasi su bia me kase yansa kokromati hu mopoda yanwinam anso anya ja obada winam ajaja asuo wada woroma mi bodi a ma bom mu ase kata che minim bia mi free ba o na minim ni America dia waye me afi 2025 obia ni wo betimi aye mbisa da asuo bi mansa asuo na nkasunsa bofo ye ntimi nsa enkyere bo me bodi a na ma bom mu ase bofo ye ntimi nsa biem bura akwasi mframa baba jensa aja tongo udie ni o kwasi gareu adro udie ni adro kuma adro ba afo mframa udie ni o obi bia wati asefo asasi so watu anamon aba konfo kosu ampon aso ne yeso se woni ha no wa brochie no wa frɛ kura aba so ne yeso frɛ me bu fusumfo kofinti enna fo fida se won so hwe o wa mane kura na enne asuo aja no munyi ni frim de o yare aja yi free ne so Jessica sama ya koda na ama no oluma yi free ne so de na djuma sam nye aja mani nya djuma de na ware sam nye aja mani nya ware de na krata sam nye aja mani sankan krata aja obibia odi aduachi no ya be ma de srawade emfa nka me ne da so be ma ne be ma mu aye mre aja ma be ma nyina so pampe enya bi ne no mo da emfa nyinse mra ma ya nwone ase nnore sampo anu anwea aja papa ni de be mamu omre wada woroma ma papa ni be mamu nya dren na wonwo na ase nnore sampo anu anwea be ma panyini ya abo aten aja wose ma ne be mamu nya dren eno fo fida mi gina hai mi yimpa ye sonkomo obi bia wati asefo asasi so aja emanne enya nhira ema obia wada woroma me de makokwa bi na ba ni wie no matwa ta akire nipa bia wati asefo asasi so am se odidi ja kokko so hu mi nyame frama o mi so dware so no so de woni tumi wo wona ni bone no be sori atia no kure de aso so ye sua aso so ye sua aja sadi pane dia wo se konkomponi kan na se no kure ntwa to de sadi pane de aja wo ye sua mpa wonum so o dware so o hu mi nyame frama odidi ja kokko so a na se so ye sua oda woroma me sama na ma wa pia that's ye buru ana obi aye hira ayefo aye bosomfo anya bompa ye yi apa ye wie na ye da bone wa wie de na chese ye fra bibi se fire ono de woni se ye hia bosomfo se de na chese ye heat ena ye de e bana nsem bi epuopu akonfo bi hu nsem anya nsem ketua omo hye esuma se ye katasumu mu aso eno ho enkomo na ebedi wo ma san kwara ene no obedwam bosomfo akwaba ya nnua ene wo che ni ufrugu ide wo sa o enua na mfiri to ngo bedui sa mkoche ajanom eno nto mo na de ma na me ko to fugu sai minya no kwa ndu wi aso mai de na wa no kwa ne ya adwuma we mi wi am ntimi hye nko ba bia mo ruma beje ba fo mframa de ya mi wi am mi hye fugu nko ba bia mi minima ho prapra wo yasa me na sisi fom fa yi ntom na ase no mo yasa me na sisi fom nza me na sisi fom aba asuo anankasumu na maba no me masuo de misasi mbo masuo no we subrani abrafo wasasi su nyina mu wurani tina na dem ba ha no ayo yakwa e kokko e tuntum upa hai ade aye ye ukwa yi bi firi mfa bi hem chese sesa gu kam ne do aba enya we mu a enya suo ya ene ma honhom am no nama ka 77 producer ka konfon kwa siafo akonkonsafo no ba bi am de me nam no ko ma wie me ya kwatwa mitiri su dwan nyina ansi aga omugotwa furu mu ponko ona no ho odene otimi twa nkwansiri be wo ha ona no ho odene na unyan omutwatwa nde ma me o me ye yi adwuma me ye sebosomfo no kura si nchen a minwamanum mame me beifu bruta me beifu papa na otati asole dem na she me ka sama kire ho
nyame sumu no ana Kristo sumu no opa omo kwa asore eyi omo akoma mbo afode tu anamo kotokoto deda foma menimi nuanu mabayifo ya adwuma no de bebia ya honya agya nahi ti wa wotenche wunwiwi no mia onsato ya yi no ye nya wona ya hawa ya hawo bebiri na me nhira nka busumi me mfamba ye nsa ade se mu be ye na mo kwa asore de mo yitu ya say obi kwa so ndem a no yi bayi ahye kwam bayi wi hye kwam de owani duru obefa asase de wonyi hye ba bia hu oboa to ni hankia no kra no abon po obi a wo se de ndi esiti hankia no abon po na hye da bayi no kwa wo ko no anya nto kra na uduru wo no amfa nkodi nsemfo a hwinsi na sofo hunu bibi na sofo no kra mu hunu de o mu hwie o ento bayi bo na ye den omo hunu hwie o ande men kan kire o because my tete say bi bayi bo ayedwie bebre obia wo de ne de te na me bayi se de ano de se dene no me ngo kire o bayi bo na no me hwe program na konfo bi betena station yi so no kasa me bayi fo me se oboa wo hu boja na dwadwane da o se me bayi fo mo tena ho asebse bi mpadu asama fu de mbedi nti se de kaka se kom de mi na de nim na moka o me de anani na nyina kom de me kom ne me anka me nya adwuma ena nya no kure ya me kan ena ebe kire se me kofa kwati kwan akogye de ni kwan se meje se de be ya mafunti never me eduru fo fida se ya metimi atena wa 6 to 10 mi di mi num suo de mo de ma janum nyina ba ha metimi atena sesa mi mitimi tena sesa ubusam comfortable be kan ubusa aduro achidifo am no mo te aduro ho obi abeka metimi atena se the whole day mi di mi num suo mi nya o sada mi nya yarebo ni bi ada o da nya ate ai osafo obi ansa ne ho nanso me de ajanum nti me yare anka me o he obi kidney say ya suo imu ya ne de ne ba ya mposa aban ya nya hwe osansuo ibi ena otimu anwea na ode to nsuo nim suma abae na owusu ne siesa na osegenom obi ogina obi ehwe kwa wie na oti ateche ni bi de to ade so mo kwa obeda bia omfansera na osansuo ni bi honnom be kanya me obo soro ne asase ka asase ya mponi amwa ka bosom kese epo ena boy no na mo ko galamse wono ko benya na kam twa program se ya ankam de na tudwa na obi ahunu bosom ni nyuma pa we de woye nanso nkyene kamfo no ho se de me nya we nam di begidini what ya say me no kura di madu akire o maame no kura di madu akire me na da what do certain level be say na me kura me man susu da so obi wo China obi wo India Australia Canada London US se kura minim de minim e bia Africa anu kura de lebele mitimi nkan na se wom awurade hwe adofo a efre no kura no nsunti ofra ya mamre mawa se sia na ajanum kuram hwe afeni pan befre no na ne se guso sa me nkwa me na me ka no kura pa akyerew me kura ankran makọ sei ankran makọ 1.5 makọ ankran 1.5 me ko baako me kai 2005 na mbeje driving license foforo am koton bankuta e de beje me license na half no me ko ja madam fo ye ko yi ka o koton bankuta yes me ko yi ka e be ja madam fo enti no ye half ma na ho akọ 1.5 na se ko fu pre tu kwa me ko ye de ho enso na wiye musika abrofu sika yi se dollars yo se di bia me obi ho pounds bi ni nyina me obi ho dollars oni aja no mtimi ye no kura na ntuna didi kwa onse na me ka kire wo msi the whole Ashanti region asafo wa haye 3 the whole Ashanti region akonfo wa haye 32 emema 25 ema 7 o pese o tu din a fa no kure eya adwuma na akonfo so wa Ghana ha no so akonfo wa Ghana ha no a emo Ashanti region ya mema no sa akonfo makmako 25 no me ma o mi nsa emema no eya makonfo me amoru ma me bodi anu mama muso na black power akokora nana mafu oye number 1 number 2 me konfo nana bugi what I say yes
ana me ama de nyina na ya mframa bipua because me bo 25 na me bo ni nyina a kire wo 1 2 di wo reverse so bako akwete asori akwete onye konfo me na mka kire wo metete se bi mu se wo bo mo no aduane egu oh maame wutie hwe yenkum dwafo eni dwa me wo hwe me saa no me ni wuhia se ya sebe me tena mpanyini nkyɛn enti me nim de me nse de wotumase amamre ne amane ye kwan so no de onuma amamre no onsa amane pacho watumase mi nkotu obi anu adwani engu se obi amfa nani enkyere me baabi opa obi ankase wagya akom omu de ewiase adwuma nyina brebosomfo kofinti me da ye na me da kura didi we ko we aba we ko untimi ni di untimi na nti ubewu na adwuma ne te ho betaja no chene so obia so no obia nyane de a na obia sori a ode ayeye ni aseda ama ajanom ne kase na ato ye ewura oborbori nyankonsoro na nunyam ayeden aka no na nunyam aye ne de a wate ma se na se ubeje obi sika wonyama ne nye ye de na so paw min so za min so paw me konfo bia organa bia mi bunu min so konfo bia obia no wamsuo no konfo bia ni ho min so bia ba mi bu obia konfo ba bia ya me maame konfo ba ma bia ya me papa mi de ani de ma nipa bia wa asasi so akwala kra no beba me nkyɛn a mi de ani de ni obuo ema no obi nim odonku ade be dey beche so enne na aya me kyena na aya obi timi ye obone na kyena esi wi a me da ba nkyɛn mi ti ma nkyɛn ba wo kalabula me ton wa fidie so na sew we azan me sew hwe ensama ekoso wo Ghana ha no Ashanti region ha pa santimamu ha opemso wadawuruma opemso se tumintumi che na wadawuruma be sew didie kwa so fa na asi fom na fa na asi fom bafo de bia me tra fidie so a me bondi bona baso bafo suma kwa hin na wadawuruma so oboduam kasa na wadawuruma konfo wa santimam dodo na sew dini yewura mesrew fa na si fom omu sew dini papa we asema me part 4 yi me di bam etokoso na me tibiem a katache me pepo ani mfere me betra fidie nsu biem mama no kore no aya adwuma mintimi toto na mproye e mehye me wuranum nti de metimi aka ne se na fa na si fom sente sa so a me number eda fidie yani mi de minimu de ba me de na beto ani frɛ me amamana ne amane ne ani die kwan so me de obuo de ose be yo me ba wo nkyɛn na me no be di kukuam nkomo no ahunu ne yekoso ye ntra ho e ma akonfo no mu bi ense na nanom adwuma wa bra wate na wo kan wo hwe sra woni die kwan so kasa me da se eburu na me hye be che no ya de nti a me kasa bafo ho a me tu me che no me kasa opem so a me tu me che no de ni die se no ye de ma no na de ama no me ya akwara me nya ahomaso me nya hantan de ni die ni obuo e ma obia honhom empesa ahomaso me kire adwuma agyanom timi ye na adwuma bi ba ha ye ya ye no hia akora bekesa woni entonsa nidi beta adwuma na ba ye na nipa ni nyankwa what you say ekuro da ne na ya na ekuro nko a na no enane nansa na omo hye omo ma ibema panyini kadau adidie wo nkransa otra akuma kuro no na meru efi ne din kakra na ono ya se ayi o kyerema ba ko obotwene na osesa me masiwo se na me kan konfo wonsem na nye na ade a me ye no na me se me wo wantimi anka nsimanim se nyankwase asem we ya ono no okogira ho no ka na obre ne ho ase ya kuro na da ne na wantimi hye dika de bi o hye tora no kama na duama na wu ukuro nti untimi me wona mfofo na ya na ye me ya Ghana fo mani bisika hu se nipa no wa prokura mfa ho no pra wa pro ono beda no wagisika me sra gyanom so mo ma me nya sika na me nya no mroso na me nua maamo a o mu ni adwuma ye me mo bia me ye me wo ho mo bia o nya me maame amagata kwa yamade na mo mo
ewiase nyina nyasa metia so yi ho na me ka sei panyimfo se acheche e ka na ntina na aka to se me nua bi te so mi wo bi na mama ni bi anya bi ne wenu mu anna o mabaya asofofo ene wanwa ma o mabaya ne wo bo mo chem so a emmo no me se Ghana ha na kan no masa aka zisu bi special Kumasi akonfo Kumasi nyina ye 32 ema 7 emema nso ye mako 25 asa asofofo so wa santima mu nyina ye 3 santima mu nyina sofofo ye 3 mi hu amekanti nipa se menye betenye ho na mehwe enye ho na mehwe obusa amasembi se yesi amanfo astarte ebinimu tretebe ebinimu kekansem ebinimu yesi ebinimu once e interview back no be ka say akonfo ni bi wo ho a onye konfo wo de akokọ no ko obebubu se ne yere no moya miensa esese mi no obubu o matagum se ne be ya emfa eno so mo be ka ho asem se wo gu o madwuma na sen mo omo se dare ko to konfo ba panyini ba ko anim se me se adwuma no na kwaya me fa so ameke kansem no enye se enye o me de asi de mahu me mani hu ade amenka o me mani hu ade amenka o mu buku no enti gay ni lesbian hu na ade nyankopon sa asem no me ma tese yesi ade mbeko court utie court bia ni wa asasi so eso se na ma asu anangasu court bia ni ho nso muso obinya court sema mutime ya court bia ni ho na me ka asa ka sisu dwa me wona me ya dia no take careful hwe me wa conform me ma me nsa bi e wa ya santima mu akakra ya o ma ya ni amo ho nsem bi no mani amo ho nsem na mo ye no utie se e ho ntete kakra form ho a de o wa dwene obesesa e wonim die no obesesa ana obetu ana ma aba me na ase na matenetene no mo chia se obi ti abrochire na wa fra oba se me be walew me be ye ho ade ediboso ekaboso me ma be ma ya be ye oba ho ade ofre na onyani kunu na die na asi nso ma bobo me na mfo amane ye ene we de he na me mfamfa ebrade na wa obi kire no konfo yi ho okokonfo no wa o se twen me ba mehwew twen me ba mehwew twen me ba mehwew na ade asa afa de ade san ya wo se ma ye bibia awie na okopeja kukuo ketua bi sa dia me kan nyina me ho adanse opeja kukuo na o se ya adwuma na wa ha nye ye mfa nko hotel hiriri na boso no mpe wo de tie owura hotel wa na de ade na ko wura wa shuru ho opie ba ya o se me ne ahom na kasa omo se omu hia spams konfo azu hia spams wa asem na me kan mi modi me de bo kokko wo wa adwene a tutumrika wa sante agona foma so bramin chai na mentene na wo koa part 5 se de mesia so pawo no wo be mobo me catch up play ni zo ndi obebodi me nga kira wo opo mrantem na mentene no afa also per spams ya ko fa na ya fa ka cha again say within 30 minutes wanya spams a gain bewu hwara ho sem mi ko twa mi dua ma nya ntwa mi pie to so ka wansam fie Asante region ha ye mi do nyankopon ya ncha ha yai owa mesimi di kadi we ama awose egunu wi a awose ni gunu wi a ono diplika musomfo mesraw ba bi akeka kono ho toro na ma tre no afede ge ibeden akodu hotel wa wie ho no si nana ye benden wose ne we die mi bie mani na me no da mafomra ti se ne me katamani wa na afidie ni ntom so ye dam so cameraman ekwana ge yi ko so empam kun oda o se da oda wa nana no monye obobo ndogi me woni nyina evidence o sa akwa no conference no hwe asetie ni boge yi to taw tino wo wie ya so for to sabi one na da kavra one wa da asam no kura to sabi yam to sabi bobbo na chi tata utwam da na chi kura bete na no nim se de wo ye no ye wuranom de ye den ye adwuma hwa opa ko wura menam ko yan hyehyɛ ye de besi bia ye nim
uwie ya na waje ge ni sika oji ni wie no watwan ya wonte hwe ofro se nana adwuma na wo ye ma me no nte ho hwe enko one ni da wie ye no nyina afa o wie o se adwuma na ma anye na me pew nti adwuma na ma anye no se fam sika ma me kiki asema me no kan ya pemso e ma ni ko wie ba fo suman kwa yin anim ge ne de ne ko ho fe akwa no ko na nim jimini mu no kotua sika na ye den e ma ge no wo wie ya ono na so ge na hwe hu se ge ni mu ode no asa pass ya ma na yonko konfo pass na ge no me na me ka kire me si me tia suo yi ho hwe me wa evidence wo bibia me proof metimi akani nyina asesi ya metimi abomu nyina din nanso amanfo pini me ne wotie ye tobo boro me sre me so mfo wadawro me jana no odene me ba cha mun sole nko no ya sre jana no odene amanfo tini suo se asem we toja kim eja betom amanfo se mi betu o ma no aduane ato agu mi tu ano aduane me se wo ya ade na nya me ka o mimi wunna nyame na afre me opini wo asasi so misro mi sro mi bu obia mi do bia mi bu konfo bia mi bu sofo bia na mi mu sofo kwase ampanyi mi mu konfo kwase ampanyi konfo mu mi mu konfo wa mu wa mi mu da na mi nyanso ameso paw mi wo bia fo me hie o me mato me boa mi di aduru achi no na me ka se we ya kire 2000 na I'm starting museum me share that me ho ko bo konfo bi ne nante na me ka sa asem na kire sa konfo no wono me ka se we ya tudwa na wono so de ne ho awura ma asemu wa hwiri posibre me ne me mpa na te satan na me di mate hwe me mfa ma asem sie o na me se da bi ne konfo ina nam ge yi ma me ha me ma mfa nkoto konfo na nim so mo ame na me nua no me koya me kwa obo me chia me koya o se me ya amamre ni nyina ma na ensuo ehun se ya o na no ma hyehe baabi no de bench akosi wo so koya amamre ama me ntwa ne fie ono ge ne koya do akodi no ho do nya me ka suo me tin bench no so wo nsuo no wakodi no o wi ano de blade atete ge ne sirem se wona me da ge ne bewu na me ka che ge ne se me baabi am free ba no ma fa teche ma fa afro mu a ti ha na me no nam no do nyame ha chance fat ha sa se ma me kan abosum ni nyame ne me dance ni ge no afa na na bo 5 o'clock ko bo be 5:30 school mu ni pe twam ko be se ya na mse me no beda obi otwam bia hwe ye me no beda me spirit ekuta me no dibi ba mu se me ya ma nya me ho ntome me no beda na me no da na se wa nwu a konfo we ti so tu a ofa na goro ogeno ina da abonten me na da me fuma sem sie uni na abonten suku dem 2000 afedie ade chen ya ge na tuwe wanwu ana papa konfo ni betwam o twam pese enna mimi nti konfo wa isa kola me papa ni tiri ho foke me ibedi aja no achi twa akokọ ye bosomfo no masesa me de na de nyina egu ho me oboa me de na de nyina egu ho na me ha adwen papa ukokora police station notebook kese no me nko aye twere me din sa bie twere red pen nyina sensan me din ase e dia no gudo na anim se de frame ye IGP osomfo kofinti ni de me dini ena ne agade to me IGP ni de me true call akura ena ne da ho me IGP no me wo ho ansa na dampare ba enti e kom ye pa dampare kam na no e wo din tuom me IGP no ye long time me nya ni school e ba ni se no nya IGP obi ko wi aye canteen believers kona ye school believers obi ko wi school ni ska canteen ska na me investigation na ko chi wo mu headmaster say wo we police penny we school adwuma ba ye police wo baba ba ye Ghana police penny pa inspector general of police say wow na me sia no kada na bosomfo awurade me ko school kura ka moame yo abrochefo kura ne no mo frɛ mo ka se woni nsa no adwuma na so de pen na ba abrochira emwa se de won nsa no adwuma me metia unse me se me ntu kwan o
but obi di machi ana obi minimum obi obeduro odi no krama aduro we mesi ni we carpenter ni o totals me busumfo kofinti me na me ka Ghana man nyina ntie me wo ben me wo bre wo ase wo yesa adwuma we bia akwanya no wo so be passport minim nipa me friend phone so kekese Italy motor e baba be fo akọ busumi wanyi sika kwara no wo beje Ghana sika 250 million le ba fo akọ ni atonga kakra ayi fi be me do maba wo me na mi nyama no wo so wi ase adawroma mi betra mi dwatro fi se ba bia afidie we eduru no donyame baby for a friend no ma mi hu se station we baby eduru no mame nye ize nti metra ha mi dwatro IGP konfo ni de na ya yera obo ni wie ne ko ba fo ho no ne ko sise ya ji ni sika ma no asa da bete ma ne yonko konfo foforo konfo yi mienu sa konfo no miensa ni nyina no de odi kan ko yusu ba no ene odi fe mienu na aka ni nyina akom bosom ba ko we bosom anu abi na we kom to om de ge na ye totas pon pa we pass ma we no ma shegu an me wo hu bibia ho mame o ma shegu we bo na we abo na no nse de no mo ne ge ne ye no fa ba bi nso na ge no so ye den e record enti sa nkofo we mu tie me no be se omo mpa ne toto mpa ne no a omo ntu ana mon nya saa enani kire ya omo ntu papa ni e wona adwumam papa na e wona adwumam se papa na wada woroma mo na mo kobosomfo kofinti wo kotwa no ana ma me vela mesrɛ mo kasa bi wo a mesrɛ mo mo ne nkoka na part 5 no me wa confirm akoma ku 15 obia wonsam wa ene na me kawie ya minim sa asem ni beduru manhia enti part 5 no etodwa mo masem betwa part 6 mo hia manhia e ho ne be fa part 6 no because am akonfo 15 we no obia asem ye serious obia wonsam be bia no odene no obia so no am de be che no me ka no fra mi didi matama na me de evidence no atudwa na wiase nyina abode nka se de benya nka odi gumo me say sa 5 no ba ombo kwa ko sama me ba fo so na me no mu nyina awurade hwe konfo be ma wadi ne chami turumu anya ma mi yi ntodwa wo so ba to ka ma no wadi ne turumu ama ni to ayo ho ojira wa no ane awra wo sem ojira wo se no ane aden konfo midonyame se part me say part 5 no sama me yagu dwaso no midonyame kama asu amte ho asama ko twa ba afo su ban kwan nanim mini agro mani abre eduru ba bia mkata se ya na awra wo sem ne guase omugumi wura na hyem seka me nsuma me ni so nsofom ba me nsuo so sofom a eno me ama mo sa konfo nkwasiafo no me bu konfo bia me dia ni die ma konfo bia ba wajimi a me ma wahu e wo suro wiase ya opa mo gese mbetwa mbiem ye betwa mia ma de fu be simi ho so atwa akansema e wo seme ka bia me fa bibia nsie chia me osomu na bosom aye bosom nipa ni wa bosom nya bosom te papa me ka che opre ma me nipa ni wa bosom nya bosom onza bosom aba no sani asidwan so da osani si nipa so konfo wo kona nipa ni wachi a midonyame wo ye konfumum ya de dom ana ya akomadwuma obama so ne yeso no ohun dom ya me ohwem se ya mete ya na ohwem na ase me na si fom no sabe me na mi ntu kwan ya me wo mo tu kwan patawa ase na ya abo atenom tena brochi abo mo bra kwasiampa nyini kwasiafo kotete fidie so amumu ya frunti ukodi nkwasi asem comfort bi du cha mi turumu ojira o say tafi ne no ane kwasia konfo be ma wadi cha mi turumu so abato ka ma no cha me na ye be ma ba awurade nyankopon and they serious me say part 5 no atiefo ne awefo part 5 ni omudi na obebobo me bo udi an ma kire nkwasiade a wo ye ibo odi nko a udi turumu o meka ba ko so ono oba ne te be aboso me nan wo wie ye o se ajanum se ma me me mfa wase biem se se me fa oto wadi sana mo no turumu ho
ade wa bosum ni wo mudi trumana say Jimmy asema me kanya me obi a proof ho he mo pa me koda mmakume donyame esa anya sa dia part 5 no me see asem we be kokotwa ba bosum ankwan no me bodi na ma kirem ma kire de oya na ma kire nipa na udi ni to no ma kire ni nyina me na mka kire wo me fa obi asem sie ma kirem open year to anamon na de ho no me nka sa bra me nchen o na be bra bo me ma ba be kana fidie so me mpa bribe omla so ya sa me pa bribe wa obi frɛ me awa brochire na me se e check in yam obeto ama me o se yema no na dwuma sem ne nkrata asem no obusa me se sika ne be sen na me se be 4500 na se sika dada no 45 million na majana tia na meka ko send sika no ko send 450 million 150 million no send by no sika na me wan say hey asana na mpacha ma send sika no saba na me se aba na enso aboroso 50 million no kwa da so no enso sakra o mam de be ma plus 400 million no mfa sika nya re obi mfremfre abrochire obi no a ofre me mama ka busa sika say 1.2 1.1 da e 100 cities sika 1 million ni yaje 1 million ani yaje me nya bando me nya data na me no wakasa me musa obi aska na enso de odo me de otimi ka say me de kakra to mu fadidi eno so nkira say obi asa ndi sika no ni be kokoti se me ni hwe ye hwiru simani so ajan ma ya madom mo obi amam kakra sem fani dia onam ko kokoti sem da bi majenam de atoto bibia ere edi nim de bi ato na na akwa bi ba yo se mamnya tenge egi ma pa me fon so sraw enya bia no enya bia adwuma ni bia no mi data mi num no wo obi so abrochire na saba ne de me se me kasoro ka fom ka su amete hu na nanu be hia ne saa enti so be pe won so e obeyende sasa so yo ba ana sin nanu be hia saa na me se omu hia no na adwuma ne ne ma nko so be pem za wo ware me ana dabi me de me ti ai de bia me ka kire ma bosom na ma honhom se ade a me twa ho tro a kire me yere se me no obi akoda ana me no obi akodi nhia mu no abusa me hey we yeso e se me twa ntro se sia me nyintu fi se me bu me yere be ma omu ne yere no na ne yere nim kra no de best ne unyini nche e ma hira e ma dome me ka se ma kire na wo me oba o hira odome tu ya waje se mi muma wo ya de ba ya de na ompe jana mbe ja apa na ne na yere e jai ma se wo so be ma ba di yaw na nim na de best ne na nim ho emwa me ma kra ntampa wuntimi na otwa so na so ba nso de be ma esen wo ni no me ka se mbi a kire wo be ma mo adwaman oba na bo adwaman be ma wo ho kwan so betimi wale du check ubotom na me ka se check wa ho den wo ka se be ma so no oba na kra ye mfa oba mfa ma ye nunkunfo sene me ma bebre ka nunkunfo a otiase ma ye nunkunfo sene me ma bebre hwe oba be ma kra wo adwum na wo no oba unini nyina wo adwum baaku opa mo ntana ka mu se wu kosi no sini ne wo chena kosi no de to so me yansa bako na yiri gina ho o sini so obondua esima ena ofo mi kunu ka na ampra ni mi kunu gwe na mi amfa kwa ma biso na anya ne hweda be de be nwanwa se be ma o fi ana kwa adwuma na yiri kwa adwuma ka be si ne yiri akosi ana hwani o mi manager okay manager na te sen eye o be ma de no baako mienu nyensa enan be ma mfa ho se obeja wo pemu ama na se wo ba no na wadwen ko sesa na ko ja ne manager na nyame yi so krata na to fe da didia no mo hu se wono ni 3 ata se but there be ma be no ba ntimi nye so be ma mo adwaman o ntimi me tese ya se be ma we mi de bia me ka che mi nuan mo mo waburuchiri se obi o se me kwa ma wale na me wale no ba na tete me na no manka me sese me kwa brochire ne me konyo ba me wale wo so be tete me nya fe na me be nya ba ma ne o wo de ko ba bi na mtram ba bi me kwa ndo sem ne ba be da na me ko ba bi o mu yiponu no me se me de ma ho de be bo me nyisika no ma de da na ma ba ba bi me nyisika ma ho aba me na ma be da enkoye ne enkonya asem ka mo mo kwantum no bebre o bebre
can say ya obi tinche obaka say bia bosomfo na say bebrebre o eno nti me bosom bi wo e fra ni miri sigburuwe miri no hwe de ya na eya me ya ne say omukodu aburo kire wa ma na bu ma kwase o nya ma na bu ma kwase o nti me ni bi so omubu ma e wa aburo kire o enye common me catch up pray ba bi timi de ni pa be ware be ma na ode ne ko sansa be ware oba de ne ko oba be fa be ma kwa be ma no uni opportunity say be ma be fa oba ko be ma be fa oba ko onya krata sini kuta bidonya mudi agro be horo ne tam nyina adibi kura ya nimi ye no baka say be ma ya adibi ni kwa adwuma ba ya adibi adibi si woni mi ye mo se memma woruba enti me oba me ka tudwa oba se unim na se be ma be faw ukoduro ko hwiri sini konso na be ma no fa fidie frɛ busumfo ko finti me ka suo na nkasu ka suo bi mam ka so ka fom sam ka se me yo ho adwuma wa ra baba Ghana bag kura ho fa bi ma me na me ka kire o de pre wo baba Ghana ho fa bag ma hwɛ wo obi nso a osoro uyi na se atwede na be ma ono so bi aso no so no uyi na se atwede ne me say opportunity ni ya na ni ho sa ma mema o be ma be si sa no na ba no wakobo adwaman so because me nim oba bi ono abefa be ma free akwa abrochiri ode ne ko ye no be ma ne nya adwuma plapla sa o plapla no ho tifie nso oba ne ko adwuma bi sika nyina be ma ne timi obeba na be ma ndi akoye shopping eno so so da so ne te na moto de asa moto na utika da wa ukuru mfa ngoya shopping no ne e ba sa na se da ko beba na ne sika ne mu afa de kwai so wajane aja ba no ba no mfa me number osuro wi ase me kanya nkomia be ma no me wabusumbu e friend pam to boso me nsa se won ne da wato no kesu se ya ti so dwane ne toasi otafa na num she woda fansem di agro me obi anu am ne nam na wasasi so a me mo bi di boni edi da mfa boni ni obi ba sa won fa boni ni obi no obi so de boni bedi wa me ka janom me nsa se kura metime twa I sacrifice am no obi ana ma me yiba komam hwe pam to me nam ka kire da fa nanum me say na boso mi nsa wonne na wunti me ne na abata fa otu asizi he na e wa ha ti aya wo kezu afunya na udi kosua boto kura ka obe kezu ama na boze e wona be hu wi ase ya bre o nti ya ka bibi ya ka fat a kirew ya ba kwan we dey akonfu am security apie madaroma omawu hwe na me na wo sabe nyina kwate free me bosomfo nya konfo so tenzam se akonfo am ga se mi kirew ya ka se bosomfo konfo a konfo no wo ye ponko aja no mba mo tena wo so na ya adwuma na bosomfo de ayi tasem bia ne da na di kire ye hwe bosomfo a wo bedi akoma pa no abosom benam maame awurade nyankopon no kura de ye wan pe sama na me kai na wantini ya na ya osere na ensere me nana achampodu edu the second the whole Ghana obi anu o sa abosum ni bi the friend pam to me se wo de so obi bu kwase ano o se wa fa ne ho adi se wo ba idie ya wo kan be ba no pon fa sika ni nwane bosum me ensa wonne wonta tida bia betafo num fi so to sizi tune to sa ase bibia be hye no bo okesu watano no wan twe ho kata abechew funya na odi kosu aboto kura ka okesu be bon sei asa ye de no kura ne ase ya manada di 2025 ye mfa ho ni obi eye asem no kura no ne ye de tudwa nti se obi se mfansa konfo ya oken na obi afa sumase no aba wo na so se jama bibia anka na bia wo de odwan bi pata wo dabi ha me ka se mi acho de o Ghana the whole Ashanti region konfo bia ni wa o we dwanam sene be ena ba wa humu a uba wa humu a iwi atwa do so pu fa kowe ena me de yare e de nso me kwa kowe me de na me yare udi gwan
me nya de akira me di mi wura nim fo ye to dwan sen obi a me yes me obi ti me send me $1,000 hey fadi di $1,000 check is kana me di ana no ma siesie mi o mano ne kasa akura nya de $1,000 me enti me de nya de wo ka de wugira ba bia yo ofa kuntu ase ba boso mfo wada woroma ade se ni me de agya no din serew antwa yi fache me jaka no kono ko ye bi mai ewura de ko wu ye se uboni din ko wu ahwefo amansan nyina hu no hwa de ntia me money din no de makan me se ho propro a ko form ho se de waso ba fo nya frɛ ne ye ko de abodin part 5 no ewura de nyame part 5 na din nsem nyina baba o part 5 no akonfo 15 no omo akonfo makoma 7 etai o machi mpenifo yes kakra wo munsem etas akonfo na chi akonfo ma na me ka o masema ye be source de me kwot na TikTok di matem no unim ye om se o ma ye ne se ku e ka se ma kire wo ne on wa akonfo ma wa santema mu abebrebe pa e di entinam se akonfo ma mu aye 7 ihu bi da se kakumba mmadwa so nyina mato agu fridge konfuma na to kakumba agu fridge ado mo de chena mo ana woni mi akonfuma se fu bela me nam ka kira wo me se part 5 no na kire mama wiase nyina ha mi so konfobia mi bu konfobia me se wo ya de anya me nya na kata so mo aso wo hene mame me nya na kata so mo aso metre bibia pato wat ya se kakumba na sa ojaso awurade yo mo na ye nya bi nto mo to gu fridge wodi twin nko saa na ho pone a no de ato baabi na wunim na kofa koka bia wawu afa na wo wa na wunim yes wanya throat cancer aguma ya wa kofa awe no wo ye dan ubanya throat cancer isa nya wona nyame bo kwan to yi se bema koba ho na hono ani je wo hono aho sepewo kasa kakumba kobase e ka no kura na adane atamfo meti 2025 me ka no kura sa kopim se mewu me kam se gumbo ne no kura na de me ko me mfanzie o sa konfo na America no ma no de no mema no so no omo akonfo 7 omo ta omo chi ede na be ko e kwa e be chi de dua nya dua na be twa e betua mo ya boye huni dwan oh se wo de wo so abo ahuni dwan me nka se brem dwan na me so pawa ma wiase nyina hu afa wo no yere no mar na mo bosom no motoa na mo do mu di agro motoa na mo do mu di agro bia ma so paw to nyame de ba mo bia hu no kure no aja se konfo bi wo kumase ya sante region ha e ka sama kire wo fa se be agran joso mpotem ha me fanse e free ya ha oni ya e free enkwanta ko nyina ye kwa abere mboa e kosi pankro no yes free wo kosi wo oho wonu ni letters no na to me boa bo me nyane ne ma ba bia aduru no o sensen ho sei from aboni bia bo betimi na fa be hyemanum na ho nsem ko a wawu wona de ne se wonyawo se wonyawa mame o client me so betimi am kra me nim se akom no se scam ya na hey akom ya scam asanti mamu ha sam bi mpra bia sa konfo bi no wom madane muo mo de akom na scamming wonyawo na savela no obenya na wonyawo na no de wadu ho na pon no sirem no akwa chechire wo no afro hello man vela ni inu ada am so ya ba ifu akọ ho apam sisi etwa nwa mienu ne de afuru mu ponko ba akọ ma asuo aboa asuo ba na de afuru mu ponko koma no wo je jini pa saa wo nuanom e wo Ghana ha wo so bere behwe wo mo wasi nkete udi na me se munyina me di mu Japan to 2025 akonfo na tro
ana wo fo abehye mumu amudi jimi no tumu gay ni lesbian mudi agora me sosi muso a boso me ansamo ne da me sosi muso a mo ba mo monta na wona okesu a wo say yes uko dwato na wotan ya ka ne nke yes no say wo ba de be fa wanum no bibi ba fa mo papa etrola doso ade edena edore eden tina masa ade na basa sikani bre utie konfo bi o ha no wate yesi konfo kosi ampon ana konfo meni ampon maame no nipa kokko na so ne yeso konfo no sesi awaba yesi wasi damponum dampon miansa yesi obi akocha ne ka boso melo yisu yeso yisu ati ambrama wono so wadi akonfo cheche onim se de ati ambrama si yede kasa onim se de ati ambrama se de osi eye ne ho ti wasua seconds na no ko okotu ati ambrama okotu ba no wontimi nya de konfo ne ye ni bi no wode ne ye be ya aza konfo bia wo Ghana ha se suo bia nkan enya se ye kasa suo bia nkan wa na wo bobo wasuo se jackpot ayi masuo se afran yo se na so ndi de sai konfo ba ya oni mitwi abena no na asu wase ye friends mpo wo de me kaya am de beba se boso ankan na wa akopre hu kotu boso wonya wre me ka che pray me na meka wonya wre ajade ajafra kota senso we ubenya bia chise India aja kura fata chise India me na meka che pray Ghana hapo akokyerem senso we da e friend na nkasu fa me kokko kyerem senso e friend na aja kura fata obua ewe India aja kura fata chise India Ghana adai India for na use sa horror names we aja frakwata can be another forest oh mama don't tell me what you don't know forest be munada forest be so forest in show the oh and friends aja kura fata amma ebi wo twidin o ni twidin za kan yi oh wo de ye hu abakanti mo se enye ye hu abakanti mo se enye na me no entiram di kaka se me ne konfo bia ni problem wo ya ba me maame no wo ya be maame papa no but mama no kura na dia ye nso dia o first kura na me nya bosomfo no na me ha adwene nte se ne na me de me nsa dua bosoma kwaduasa minsa we so konfo minsa we e bo wasum sei no anworo na tade anwu a me nko da me ja du akidie me bo wasum sei a hwe bayinza me bo sei wa modam eno anu no aso bena kan ewia boy na ti dwa ga ate de afa bosum kwade siw trim hwe asofofo a mo nka no kre akonfo a mo nka no kre mu nyina manya mo wadaje me manya mo wadaje o obia benya ne de obia benya ne de me se de o Ghana asofofo wa Ghana ha me se the Ashanti region I do be the bia be woni mana oh ra na nse mi hwe mo amu program nsem ko page bai sofu bi se friend Rabi Rabi no sofu Rabi na o ka no ya mumusa ne se o so onim nananom som onim nana mumusa no no di akoma chi o mumusa no nche muye edurube bi no tete ama eso wakasa no odina nananom woni fie edurube bi no tete ama offense o wono akura ko ba bi ko je boso be ka fie de ho na wo ka kire se enema nkuru na eguo no egu wokwa me se me bituo challenge sofu bia wo Ghana ha bia wo se me bosomfo kofi ntidi America won ti ase me makwan yese small boy bia ba e fra na abro no ma wo se hwan sa small boy ni timi fu ye no se konfana che de no me o mukrum ha na botre yese so wo agona ya on twa me wo small boy wo timi fu ye wo twa rasta anya hwe na wo timi wagina no soku wununum wo timi dwie wo se konfana che de no me abre asanteman small boy na kasa o
opa ogidi o bible mu a me se bible obi de nsa twere opa omra mi peda me bosum twasi ho onfa bible mra nanim besu so bible no opa me man se kan on twa bosum twanim so ya abro ma mi donya me dan ko betu mi donya me dan ko betu mi nya no wadaje me nya konfo mi bosomfo ba me ma wo sa suma boy abro no mo so wa hu se na nanom som me konfo kwa yan fonso a me ka kire no enti se wo small boy wo ka sa wo ya fast no akoto go be akoshe dem don't be silly wo ya ga tumi ya unim tumi be ma ya se wo aguna me so mo afọ ma so me hwehwe na mehu wo be so tro challenge ya station bia o ga na bia pa ma me no nkotena so no bo mu kuro mu hodin yo kobem Dumase. Tano Dumase. No, say. I said no me aka kuro. Oh, yeah. Kwasia bi say. O ka ma bakosam kula. Wano na ka Tano Dumase. Onim Tano Dumase abakosam. Eh waka. Hwa abra no mai. O se konfo no che. Bema, wo hwia. Pe usibira me ka che pray. Mi donyame se udi agora babro na akuta wo be gya to adwane. Unim dia. Opa ya kwankyere 40 days. Sira no me ma me donyame me de na hotwepe. Wa hwia do betra hwili mu aba maso ne yeso. Me na me ka che pray. Hwa me ma kwan 2025. Emo bia mfa na nanom som. Ani mu twitwi fom da. Wo. Na so fo mo no. So ma peja didiri kura no. Adawroma. Omukro mbe soa. Oma petumi. Akoya adwuma. Wo soma boy. Pasiansi achi una uzu. Enti akonfo so mbeche na na. Ya chi konfo bia no obeche. Ha me ka kire konfo kura ye police station bebrebe awuni aduro. Konfo bia no wa bere opre police station bebrebe. Never. Me we ma de na ya me akọ me ga bi nkirew. Twai de de akire ba na behu. Ejimi wura no mudi. Donyame. Me fanta kura gina nsuo we msama domewa. Unya sundwe da. Ka kire pray. Nti wo abro no ma. Sa fen wasi so na wo ba. Bre ho ase. Sa so le ati konfa na chede no me na be ka santeman. Wo ya be ma na oti nsuo bibia. Wo fofra. Wo pa mama aboso miensa. Ko ja TV su ka kwati asem fo mo. Donyame. Ka wo behu se tui eta. Small boy. Wama ho so. Wama tui. Ah tui bia na eta. Urade. Ye mo bia su ma nyi tui o. Tui baba ati so ye sei. Ya ka mema tan na etui foshe nyeta. Usuro ni pam na o che auto. Na wi foshe. Wasi ubo eje mu tui. So sinbo. Ko ba hu say yes. Me mana boso ntere. Opon fo betra omfa kwetra fidie so. Won ka fun. Ka station wona otere wode nwodwe. Na be kofi. You damn shit. Mame. Ayiti mo famisia. You me do wisi. Ayiti do. Ya de ba ye de be. Ni be twa. Pejan be me. Osonfo ade nti na kuta kokoro. Oh, adawruma. Sebe ya se nchene nkamfo no se de. Na ye afofida. Na ye da konkono. Na sebe mpradu asana. Meni wudi nkomo no me kan se. Madika ma mi wura nu nyina didie. Na mom masuei. Menene wa pam bi se. Ono na me de me kra, me honhom me nipadua. Me de abesie no. Yeah. Se o ma bone nya den, ento me da. Obi bia so a wodi aduro ya chi bia no. Ne bambosem na dwumasem ni sikasem. Ehye ajanom nsa. Enti so hu se me ba betwa akokọ we ya. Me de akokọ yi bra aja se. Me nwine obi a ho adwenbone. Nanso obi a odwene me ne machidifo ana obi a odwene bone fa so obi abaye na ase wafiri okopana nimguase okopana mane de me de akokọ biri ma aja se me nwine bone mo obi so obi obadwene bone ama me bia akokọ aja nyina akokọ biri so no mfa ni bre enko se ni pa so Na video ni ye ne. me mpa bone mo obi a me twa program opa ahwe na fa mafutuo ompa enya nhye opa ahwe program fam ko si ba bi se odi matem nka bi nkyira wodawo ubenya no me akokọ we ni moja so nsuo mu ubenya no me nyene bone mo bia se no kure enadi na so ma no kure na adi kontompo na enya adwuma o ha ho Yo. o ha ho bebre ntimi de akokọ yi ma mi wura se wonye nsama didi am de ma no program na mi twa ha me betran no me dia so nya me dia se mi ntimi mfa panyinim animu nya fomti wonye na won ta machi achi gina pa ja wate ase yes so ahu
baby abo an she pitire na so kese za no eh baby a ugina na hwe fom nsuo na no onze onze nbi a she o anza ko fa ohwe omo obetia ba na ohunu onze o she o o ma ohunu ona she baby a ho fita na ni dua na te yes kwafo ba fa ansa chi ne bla oh katache wadawruma musumuru bantwe bo katache ene ubusumfo kofinti mabetena enyuna adwo mabetuatu awasoboa obi ntimi nko anwodin fo fie mfumfa na japade tio tese wabono no akekere nansa mimi ntimi mo ntimi nkekere o na momu no obi babom ya akekere me ahoma kwan tio ona abageme ntinna ntama kokokoko enne fo fie nwumre de brawuni de akokko yi maw se ya ubusumfo kofinti wa de nyina na ya aboaten katachie na brabo na dwuma sem na na motu a wotu na asasi so nipa bi obedwuna na ya aboaten wa dwembone so obepa abayama ne kan kwanhia empo nim guase e de ama ya aboaten de se wo yesu ampa de a sa akokko ye twa mawi de obedwene wa dwembone bia de one ne driver Emmanuel Asare papa na akwasi asare adawuruma papa na empo Adams Vera mu manager ne friends en odi tutu yo tutu rapatu tutu bosonfo ko fi na dem di bia kan di no tutu rapatu aduma die we ya de baaye no ebe ye nshira enam so etetrete do ba jo wa dwemboni bia msama yakokoi dawuruma aduro mirikisi no dade akọ ba me na ye mo kashire adawuruma ba se buru mantwa akokọ no kura afa nze dawo we se baby ana ba ya betime agya akokọ no adwuma na de bebe nze de sidam nia e kasa na makotena ho na mototo aya mpia miri agya adawuruma suana nkasu una abedidi o olumai abi firi to abosonfo kofinti anya bi ni mafadi agya didi atona ba tioti olumai didi agya didi o katachi ma o na so ke ka ho beja ko yano dasabu authentic ni me twa akokọ se udi agakọ na ko fako champion never sit down until the bones are rotten dasabu asafa ana demno so se do sit down yini bia me na me nyinto nam na oba kese bosonfo ko binti twa akokọ emfa esida we amabai part 5 no ana me next program me no mo bakọ masuo ba ko so obi mam mi jira bi mam pokasa pokasa bon se nanchem no mu pie ba sei ba je unsa sa da no ya di jana nam 2025 no kwanko a is baba peda no tamni betu ya na le usuro anto aja didi ama na yefe just stay oda subom oluma nda se eburu ye adwuma no besom mi yinto nam de ama mi wura kwa wasimanim nika msheshe no adine kitawanu kitamano mamenka so nsuogu nhutu etu amobi me Go. Oya konfo na unim se de o konsuom ye ya mamra hwe na sua mukọ bobọ ntwene petre ko gina ase ye ya konfo unim mamre nam na otwa opani nyina akọwe asiafo ya kama asema amome yenka fa me na me nso fa na ni so asa didi atua ho eni wi na nso no mamre ne amane se suo kura odidi asie wa utwa na ebutu no amfa pa ni mu na he ena si ne nso no ni mama mere ukasa rubbish zema wu kura nka ye 2025
This is when you blonny baby on no couple of one. Several for American. Na say several for na bado. Sure. Manya damfo bi. Ewa brochire. E friend me bela mo. Obai. Ono me kasa sede. Oh, oye nipa. Ti de bia so mbompa ya mbobi ma no ne wokunu. Si ye nana. Ya wuna man yo ja ya gi sika di. Amna be twatwa sa ankofo ni nyina aka. Katache wada woruma. Aja wona be di o na bi frito ya bi afa di. Enna ya da foforo. Afofida o. Oyere akosi ampon obusonfo kofinti. Ya e di adro ya chi nyina. Ana ya aboaten. One ne driver. Katache esi eduru dia dia mayenta bampa. Mayenta banfo. Me atamfu nya yesuo. Mayenta bampa. Mayena ya emu odene yale anim. Tasaburo yifri yaso. Ahuntutuo yifri yaso. Yati ye ya ne yakono ye na se ha. Adwuma ye sisi adwuma. Ma ye sisi pa o. Yenti mfantana se nye wadwuma. Promise and faith yempa bi atie. Yeah. Promise and faith. No cry dey yempa. Yempa bi atie. Oda woroma. Siesie ye o. Ade be ye nsunu mu yade breburo mu yade ahrawa mu yade bia de olumai. Ifri yeso. Etripa o etripa. Obi se me be ade we bebre o. Ade nche na lande. Di aka no nsu ni breburo. Brebo twa abo bia na mpapa. Ti no mpanfo se na mpapa bia bonyumata ho. Enie adawroma. Ade be yo ha we fie poye. Atoye atifi ene anafo munyi efrim ananom so amanti ama bi nyina munidi aseburu asia piafo Ayefo na chese amamre no na bosomfo kofinti edi agu akwan mu na ha na brema ye kwan na edi enkomo twetwe ni nyina esi bosomfo wasem bi abekan be so asem de me kakra ede ma atiefo ne ahwefo me say 2025 obi a wo hwe suro wiase follow suro wiase bia no wo de kakura agya no ntuama ho piao yale na wo no maso kura agya no nyimfiri ho wo haw bi agya no nyimfiri ho agya no mo kwan to ba bi akwan nie emfama atiefo ne ahwefo a mu follow osuru wiase yenya abosomfo ne akomfo na de omunim de omuhui na omuka no da bi yese no kure ebedi kan na nkontompo atwato mini wi di je obi a de odwene me ho adwen pa ka papa fa me obi a na nanom nya ne kese de odwene me ho adwen bone de me nam nnuo su bia ne de me sama na mapamto piafo no edrora o ka se me bia interview na ka se obi a opese unkogina ho onye adwuma ma no so bia konfo bi ho no wo kwa e ko se ebi omo fra me a omo se konfo no akonfo no agim sika obi kwa de waje obi ka konfo na je obi ka ne won kata me won bi hwa mame me se part 5 no mu betwa me no mo boss be kasa ida so be man bulletproof ana se obeyi police ana soldiers mana ba gadem na sa mo ma ensama me ka no mi donyame mu beduro no mabudua be esi asikwa no asi ebo mu hu de beba tisesa because omo kro omo tisesa so a tisa mo kwa am sensuo yi bi horo ka ni nyina ma mo begina jare aso mi bobi uhuru wanim sei me bo so we bi baako mienu miensa uhuru wanim wo yo ba be ma na ye mprenso wo yo ba be ko miensa pe wo dia so bi uhuru wanim wo dia dia fi obi o pie o sei na ubusa no otimi ya no a be se mi hu no nso akotama ba we more than min kan say me se so ba kwa so no ja opa begina abo bandi 7 times bo uhuru wanim udi wa nkoni fie o hwe so gina o se twam na nito kiki obayiro se de bi na esi no ona da wono ahefo ya kramo